Sifunze sibuyele kukhona le ngifuna siwabuke namhla ema-scriptures. Ngifuna nje ukuthi manje ngendlule kulawa lebesiwathi ngiza last week, maybe for those lebekade bangekho last week. Leviticus chapter 19. Ukhontwa kwetithixo noma ukhontwa kwalabaphansi. Bungoti bekukhonta kwetithixo. Awusifunzele mama please ngakithi. Leviticus nje incwadi lapha nje mawusuka nje Genesis Exodus, hawu masinyane uyasonzela kuyo. Mawusuka nje khona. Na chapter 19 mama. Verse 31. Nengayi uyawukhenda. Ukhona lo tamfundzela ngesizulu musibakithi. Ufuna lo mnye bekhona lo tamfundzela ngesizulu. Yebo mama. Nengayi uyawukhenda. Kulapho banemadlozi. Yebo. Yeah. Bazalwane lapha ndingantshela levile phakathi uNkulunkulu lapha ukhuluma nesive sakhe, ukhuluma nebantu abakhe. Israel. Sikhuluma nathi thina njengemaKristu. Uthi uNkulunkulu ukuthi ningayi. Ngoba ungathi uNkulunkulu uyayibona le ukuthi idakhona la khona endleleni nitawufuna khona nitawukhweshisa buso benu kuye bese nifuna kuya kulabanye labatawunitshela. Thina lemnyama siyathanda kutshelwa. Thina ama-Afrika siyathanda kutshelwa ngathi nje singabotshela ukuthi lo ngathi lo ubona njena nje ingoba kunje. Ingoba uloywa nguzibani. Ingoba uthakathwa nguzibani. Ingoba uyabona ukuthi uma sotshelwe lento leyo ke bese ukuvuma azuthile ina cha umtshelile. Yengakho ubakhanza labanenge babemavundla elindali baya letinyanga abanankinga khipha inkomo. Inkomo emalini inkomo? Bonela omunye lapha ngiyambuta lapha ufaka inkomo lapha ithi yadayisa. Ngithi malini? Uthi 16,000. Ngithi khipha ikhololo. 16,000 inkomo. Thumela abantu abala South Africa. Abantu base South Africa bakanga. Hawu 16. Lutho. Hawu ngithi mina ngamane ngibuyele ngithi kangwane ngafika ngithola inkomo ngithola ngabo 9,000 ngithola ngabo 10,000 inkomo. Hawu Imbuti ko 2,000 tubuya ko kanibani angibana ngafika ngithola imbona ayithwabo 800 900. Angikwazi. Uma ngabe bantu baya le etinyangeni ukhipha inkomo mase ithithe lenyanga noma lo mpathithe inkomo noma thithe la khaya kuze lonta lo msefuna kuhlatshwa inkomo phela angamana alala afune inkomo ayobhadala into nongafanele ayibhadala. Angifuni ke lapho. Kodwa na ebandleni mawungakumbute nje babe bavula. Kumbuta uthi ebandleni wange wanikela inga 200. Angeke kanikele uNkulunkulu nga 200. Kodwa na kuna votes na iyudla mahala nje inkomo yakho yonke 16,000 umudle mahala ukunikete nje kwambe kwathatha kwembasi imphanze lapha noma demsutane noma dani kwatihlanganisa kwabutha imvuthwane lapha naleti mnyama kwatisila kwathatha emalahle lapha kwawahlikihla kwabuthanisa kwathi lapha udawonta lokhu bahamba kwagola emathambo lapha netilwane kwafika kwawagaya kwangaba ngumlotha kwabuya kwathi udawonta lokhu kwente lokhu hawu umva lokhu khambela ngoko la njalo. Uthi ke uNkulunkulu
Israyeli. Nina lesenikholiwe uJesu Kristu ningayi yobhula. Fonza mama stop gijima khona bengifuna singene khona namhla. Ningayi kokhela labana amadlozi. Noma niyophemula etangomeni. Ngoba nanentando okuthiwa niyawukuba mulabangqolile. Ngiyisimanga yebasana kube njalo sitsheni la uma ngabe nje siyaya kuyokwenda lokho according to the script ungcolile. Taphela ngathi ngithithe mina ngikhuluma eBhayibhelini. Ungcolile. Kahle wena usilengiso phambi kwaNkulunkulu. Chapter 20 verse 6. Khona lapho nje mama, vele ungene ngentasi. 20 verse 6. Noma kumbe make mavunda kumbe eceleni mamncesi mama angathi usibekavulileni ngalapha kumbe ngithithe maybe lo mnyaka akasesifunze ngesizwe kumbe sitotfola kahle sonke bazalwane noma encela amagama esiwathi abanye ngeba sibalansise kahle. Ningaphendukeli kwana banjani? Kwabanamadlozi, yes. Nasi isizwe sesiqhamuka nenkinga yazo. Nizivile siswathi ukuthi asikayithinzi indzaba yemthakathi. Nasi manje sizulu sithi noma kubathakathi. Yini umthakathi? Cela ningangiphendula. Yebo mama. Ningabafuni ukuba ningoliswe. Ngiyakele futhi amanene chapter 20 verse 6. Ngiyawufulathelisa kusobani kwabakho kuloyo muntu ngiyabaleka kuloyo muntu lo wentanga zalwane loqela lusito kulaba phansi awakashathu wabanjwa felela. Niyawufulathelisa kuso can you imagine ngeNkulunkulu asasusa kuso bakho kuwe ngenxa yokuthi ufunela usito kulaba phansi athi uNkulunkulu ngiyabususa uma usongabona mangabe uNkulunkulu athi ususa kuso bakhe ususa impumelelo ususa ukuthula ususa inhlalakahle ususa yonke into wena sosala ugudute ekhathe kumnyameni kudute ekhathe kumnyameni indlela so uyayiphumutha why usuke wayofuna lusito kulaba phansi. Yebo mama ngalifuna usito kulaba phansi kuba kwadle nabo ngekubalandzela. Uyawukhipha esiveni sakho. Ngambeke mina tigcineni ninjani nina bazalwane? Yebo yabazalwane lalelana thina njengemaKristu asikafaneli ukuthi sikhonde tithixo. Akukabhekeki ukuthi thina njengemaKristu sibonakale siba nenhlanganyelo kanye netimvo talapha evente kumnyama ngoba thina sehlukaniselwe Kristu. Ingakubhathithe nina nisimo banelive. Ngiyaphi bazalwane ngithipela ngicinisile. Yento lena ayisilula le. Ngoba ilangatini yethu
sine njengebantu abamnyama. Nami nje ungibona ngiyakwathi le nto. Sikhule ngabo. Ayifika nje indodza ngiyakhumbula ngeke la ngifika lapha ekhaya sangena kaRondo. Kuqa sithandaze lokwakuqa. Sangena ngekhathi wasetshento. Sashaywa ku-level. Ito sebenza bendvodza futhi mayiphuma iphumala futhi uphume nako lo patele. Umile babe la. Hey, what's up? Hey, what? Hey. Funa akubone ukuthi uyayenta le. La mtini wakhe. Ngoba yena wathi uthi kuyona ndvo sibili kuyona ndlela. Kanti uNkulunkulu uthi uma nenta njalo nina abangqolile. Athi uNkulunkulu uma nenta njalo uNkulunkulu uyabususa ubuso bakhe. Leli bandla namuhla kuze liphile kahle kuze uNkulunkulu ajabule ehle. Kula malanga kunento moncolela ngentela yona bayithi. Ninayo le feeling yokuthi uNkulunkulu kukhona tindvo langadenda. Yabona angikholelwa mina ukuthi lo uNkulunkulu esimkhotako wehlukile kunalo yaNkulunkulu ayitolo. Besikhuluma kusene emsakadweni sithi sivile. Sithi washo njalo labantwana bathi sivile. Ngetindvo bokade udende ehlobo. Tindvo bodenda kubokhokho bethu endlu. Imisebenzi lokho sivile nayo. Manje namuhla laba bana angathi noma khona indaba ngasho ngoba asisayiboni lemisebenzi. Ivinjwayini kungenteka kube lusita lisaliqeli kuye sesilicela kulaba phansi. Wahlukile phela yabazalwane kwenyuka lenthaba le ude lapha uthi usemthandazweni kanti inhlitiyo yakho ayikho la. Ngoba sinenyuka sigwanele sibethenga yabona njalo sida solo basangena nentasidinga sibaneni siya ngegwana kodwa kungenteka ukhanda ukuthi imajority yalabantu labete lapha abangeti ngenhlitiyo yabo yonke la. Iphathi yenhlitiyo yabo lenengiseke ulaba phansi. Siyamsida. Antshela ukuthi washo njalo umntwana wami lapha lo umntwana umntwana mamadi ngoba umntwana makakhuluma kanje. Ngimkhanza nje lapha esibhedlela ngamadi la. Washo njalo naye. Wathi hayi phela uNkulunkulu uyasinto. Athi uyaya phela naye uyafuneka uye kulaka emsamo uyohlola ngoba ukhona tindvo uNkulunkulu lo ikhanga ukuthi akadiboni bona abatibonile. Ngathi mina hawu uyona ngani le nto leni ngathi ngifune ngani. Hey ngathi mina yona ukhonta kuphi ngathi ngane mfundisi uyakwenda ngathi washo. Namfundisi uthi wenza njani? Uyakwenda. Yazalwane. Semadlali ngevangeli. Ngiyacela bandla nasemandleni. Washo njalo labantu. Bathi ungahlali nevangeli. Ungahlali ngesindiso. Itato Batiko O Jesus Desi ungadlali ngeluvangeli. Uthike Timothy, uthike uma ngabe uyabanza. Banza. Uma ngabe uyashisa, shisa. Ungabi sivuvu. Sihlushwa abantu labeme nje kanje. Ekholweni uyashisa. Edangomeni emsamo kulaba pha uyashisa. Uyibe yonke inzalo. Ngwenkunzi. Uyingodi kukhonta
sithe uNkulunkulu ngoba uma nenta njalo ningilabangcolile. In other kusho ukuthi anike mukeleki kuye. Noma nivula uma ngabe nivula imilomo yenu nikhuluma kuphethuka tibu ngoba ningilabangcolile. Nigqoke kahle thulushaya iwig yakho yakanokusho la noma iBrazilian noma yini. Ugqoke kahle ushaya umsoko wakho ugqoka ko-Edgars. Mangabe ugqoka ko-Edgars, gqoka ko-Truworths. uNkulunkulu akabonula kuwe ubona imvo lenyanyeka. Ngathi ngifuna ukukhuluma kahle kodwa something ngifuna ngisho. Uyabona nje mina bazalwane nontshali Thiniso. Uma ngabe ngidla kudla noma kukuhle kangakanani. Kwangena nje imbungane. Yo. Ayakungibona. Ngivele nje ngibeke eceleni, ngivele nje ngive ukuthi ngisho hayi ngiyalokwente. Kwashisa ngibeke eceleni. Kuhle lokuhle. Kodwa nasekuqhubukela imbungane. Ngicabanga ngibuke nalisongo lakithi lasemandleni, ngibone labazana, sengiyabona nje uNkulunkulu abona naliplete lelihle lasemandleni. Athi makathi uyehla ufuna kube khathi kudla. Abona imbungane. Ngathi cabanga mina ke kwente kanti imangoni imbungane ekudleni. Sengicabanga ukuthi ngabe kwentekani uNkulunkulu. Angifuni ukuthi nenyani bazalwane. Kodwa phela ngithi mina ngiyafundzisa phela ngifundisa ngathi into litendeka ngokuthi yakusini. Mina ngangabona uyathi imbungane mayifika. Tehlukahlukene khona ngathi ihlala. Khona ngathi inkulu nje. Ngathi itenda nyosanyana ithite inemsindo. Uba kuyina the moment nje yahlala nje. Yahlala nje. Lebungane nguthathe uboyina yaze nje yahlala mayihlala nje ithi irelease lo ifake lokusha. Uma ngabe niya kulaba phansi niye emadlotini niye emsamo nicela usito kulaba phansi uNkulunkulu uthi nilabangcolile. Uthi uNkulunkulu uma nenta lento lethu mina uNkulunkulu buso bami bazana ngikhuluma iBhayibheli kuphela. Buso bami uthi ngiyabususa. Futhi ngimthanzile lapho ngoba uthi funda awufunda uqale lapho uverse 6. Kubani? Nako ke mama nako. Ngifuna nje lapho. Akasho ukuthi kulapho. Nivile msibhedlela. Akasho ukuthi kulapho. Kodwa uthi kuloyo. Lo wetama kekunene. Lokala lusito. Mina ngiNkulunkulu lonemona. Angifuni kukhotshwa noma kubhicwa kanye nalabanye boNkulunkulu. Akafuni uNkulunkulu ngoba sikhonta uNkulunkulu lonemona. Uma ngabe wena sewuyocela usito kulabaphansi, so wena uNkulunkulu sombhicana labanye sonemathemba lamanye. Athi uNkulunkulu manje-ke awusemukelekanga kimi, sewungcolile. Mina uma kukhuluma wena ngivala tindlebe, angiva lutho ngoba ungcolile. Umuntu lokhuluma nami kufanele ukuthi
yakhe, ukukhala kwakhe, kweswela kwakhe kukevakala kimi mina uNkulunkulu ngoba niva bantfu labangcwele ngoba nami ngingcwele. Hey bakithi. Sithini kojana libandana namuhla bakithi? Ngoba sifundisa ngisho lokuqala ngokugana. Kwathi ukuthi lusito lutholakala emsamo. Labantwana bathi ngoNkulunkulu lapho. Makumafuni. Nina nasukuma nasho nithi bantu bethu nisibona nje silapha yinto yakhe lo Jesu. Bantu babi sewele imifula, sewele naye lo Jesu. Sethele kuye lo Jesu. Bantu babi sike sagula kwangathi simo siyaphela ngathi lo uNkulunkulu wasethwala labantwana batethi kusasa sebakhulile bathi kukhona lesikwatiko ngaNkulunkulu wamake. Bamathi uNkulunkulu wabo abana badidekile ngoba lakhaya abantu kukhona into letidzinga ukusama. Khona lapho nabiwa uNkulunkulu. We're confusing them. They are confused. They really don't know which is which. But let's struggling. Ingabe umntwana uthuthuva tinyonke ibhlungu tiyababa, ubhlungu lapha nalapha ngoba ufundiswa ukuthi ngemasayini lawa ukuthi labaphansi bakubitile. Athi yabona kune calling yaNkulunkulu nalapho usephinze kune calling yalabaphansi. Kuyakompithwa manje. Leyo uNkulunkulu angayifuna athi mina uNkulunkulu onemoya. Sesiyakompitha manje ngoba sesibona amasayini yosabamthetha bamfundisile lakhaya sotshelwe angana kwenda njani sisi ayebusuku nje ngepizza ngifuna ngiphutha nje gogo ngimbonile namhlanje bekakhona bengikhuluma naye ahluleke umntana ukuthi uyangana amasesike sithandaza gogo wakho wahamba emhlabeni mfana usenzaweni yekulinza akekho umoya uqhamuke ngesithombe sakho kwakho. Aseke nguthandazele mfana msikhuthe lo moya ngomoya. Ake ngithandaze wena umoya nomuntu. Ngoba lo mfana akasuya umoya lomuntu. Kodwa kunemoya lomuntu longenela kuye. Uyanyela. Lo mfana njengomuntu ambona amuhle angaka. Namthu sesiyabonathi usokhumule iqathu. So ngigetitha engakho nje ngiyabaqhuda abantu abaningi lo moya wegabatitha kunethi session etigajwako lapha awuyilanzelela leyo nzambo leyo uyoyifuna ukuthi isho ukuthini nzambo legabini yebo mama yena ngikabisa abantwana tinto ningataki kahle ngemanga mangithanda niyadala phela nje busukweni bafihlene ningababatshela liqiniso yena ngami yayenza ubona umntana ngathi wayingani kanti bafakela ngathi ihlatana iroliwe uyarola lenye ngathi impofu lenye njanyanyana ifakiwe lapha batfaka kwanze ifakela sandleni lapho umntwana wathi mama uzofakela inzambo mina uzofakela inzambo ubona uyakhandwa lapha kwakho kwesangomanyana lo mfana utawulandzela kule moya athi asamdzala lo mfana ivuke le yafakwa nguwe uthi wena uyamvikela hamba mvikele emoyeni nimvikele emoyeni ebusuku wena umuntu uvikelwa nguJesu akabili lo munye ngathi yabona ukuthi uyagoba bathi ngumfundisi utawubona qeda I'm telling you nami umzalwane Nkosi yami so waphuma bafane bakubhaqile kwetende nakufakwa ngaphansi kwingubo kwetende wavela bathi awunguke sebazalo ngiyathi ukuthi ngenteka lento lengikhuluma ngomcinisile ngenteka kubiya niqalisula
kodwa nabafowethu anginankingi as long as ngikhuluma iqiniso laNkulunkulu. Ngizondele iqiniso laKristu. Ngiyakujabulela futhi angathi bazalwane mangaze bekhona labangekaki manje bathi mfundisi solahlekile ke manje vele ngaze ngisho ukuthi praise the Lord babe shothi ngihamba khona mama. Funda ma Deuteronomy sesefa bazalwane bakithi ngilabuya leka isikhathi le Deuteronomy 18. Yes, 18 Deuteronomy chapter 18. Chapter 18 Deuteronomy ufunze verse 11. Ngicela verse 9 mama. Lo funza ngicela verse 9 please masinyanga zasikhathi sendlulile bakithi. Sengasesaba. Nasengena kuleli vele. Yebo. Yebo mama. Ningaqala. Lenenekayo. Bakithi. Sitakhuluma ngakho leviki. Iqhubeka mama. Ngiyabetana mama. Ngiyakuyecisa. Yebo. Angenele kuthi yebo mama verse 11 nome alumbe yebo kubeka usinengisho kubeka Jawuni kipati mtoshe nisengakefiki. Asithandaze bazalwane. Sitawulikhulumisa kahle bazalwane leviki letabo ngenxa isikhathi sami lenaso. Kodwa namhla kakhulu bazalwane kulamalanga sithizelela kakhulu indzaba la sikhuluma khona ngebungoti bekhonta Thixo. Bazalwane uNkulunkulu longcwele. uNkulunkulu wethu akafuni ukuthi simhlanganise nalabanye boNkulunkulu. Uma phela bazalwane senemamukele eKristu, dedane kuwo konke lokubonakala kukubi. Khoshana. Noma ngabe ula engadini sekwaba yisila yakho kodwa ngenxa yeKristu kukhweshisele. Ikhumulo umflo omdzala lembathi umflo omusha lo wakhiwe ngesimilo. Lesishalo futhi eKristu. Asikhweshele bazalwane. Akusilula kodwa asikhweshele. Asithandaze. Siyabonga Nkosi Jesu kusena. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu babe longehlulwa lutho ekuseni. Nkosi sifundo lesinaso kulamalanga. Sifundo uNkulunkulu wethu longcwele la khona. Sizama ukudonsa umuntu la alahleke khona. La uNkulunkulu umuntu abanjwe khona. La umuntu Nkosi Jesu akhweshila amakhonti kahle wena menca yekuthi sibambelele kakhulu eThixweni. Sibambelele kakhulu kulabafiki. Ngiyathandaza babe wethu longcwele. Sihlana lebandla lakho Nkosi sisafunza la. Sikhanyisele Nkosi sivule emehlo. Akusilula uNkulunkulu wethu longcwele.
lokunye kwabo Nkosi masiku-apply emakhaya sitawuzondwa abantu, sitawuphambana nalabaningi, kodwa Nkosi Jesu ma wena uyawujabula nje. Babe longcwele ngeke siyekele. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu longcwele, sita nababomake, sita nababobabe, sita nabanabasha uNkulunkulu wethu longcwele kuma kwathi baconze uNkulunkulu wethu lokho lokudingako kubo wena njengaNkulunkulu. Bafundzise Nkosi ukuthanza, ukulalela nokuhlonipha njengaNkulunkulu. Siyabonga Baba wethu longcwele, sifundzela uNkulunkulu wethu longcwele ukuthi ekugcineni wena njengababe usemukele usibone sifanele Babe longcwele kungena kulidla lifa losibekele lona. Thatha lithumo lonke Nkosi egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu manje naphakade. Amen.